Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони YouTube канали мо Арзон TGK. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед шеруи нар. Имрӯза навори беҳтарин числа 18 сентябри соли 2025 мебошад. 1000 рубли урусӣ баробар ба 111 сомонӣ ҳастай. навори имрӯза дӯстон фақат Mercedes сечкаҳо шидагӣ бо дархости подписчикҳо ҳастад ки як навор полни мақсад Mercedes сечкаҳоро ба навор бигирем. нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан чӣ молу муҳасике дошта бошед, дар WhatsApp ман 911 32 44 44 дар ҳамин WhatsApp суратиша қатъи маълумотҳои пурра дӯстонро ки реклама карда фурӯхта медиҳем. аз кадом маркаи мошин боз ҳамеха як навор лозимтон бошад. дӯстони азиз, дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шуморо навора карда баҳри шумо пешкаш кунем. диққат! салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TG. дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. зинда бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба якумин сечкаи фурӯшимон. соли баромадаш 1998, моторавиём Д, коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, задагӣ пусидагӣ надошта будааст, яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр ва қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе, кузовуш тоза, мотор, коробка ходовой садфоида. нархи мошин бошад 59 000 сомониш мега. дар рақамои 956 52 52 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари сечкаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дуюмин эйлул Mercedes сечкаи объёмни соли баромадаш 1999, моторобъём 2.4, коробкаш автоматикаи сӯзишворияш бензин плюс газ кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат мебошад. даро электропакет, коробкаш автоматик гуфтем ва яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, 4 баллони пачкаам дорад, қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 99 сол бензин плюс газ кор мекунад. нархи мошина 88 500 сомониш мега. нафароне ки сечкаи тоза гуфтагӣ дӯстони азиз, маромад бо диққат тамошо кунед. коробкаш автоматикаи сечкаи тоза дар рақамои 953 77 88 ҳатман ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос бороед. дӯстони азиз, инак дигар эълон мо маромад якум Mercedes сечка бо нархи дастрас гуфтем. солиш 1995, моторобъём ягаш, коробкаш механикаи сечкаи простой 95 сол газ бензин кор мекунад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 42 000 сомон мега. холоса дӯстони азиз, рақамои телефони 24 соат кор мекунад. дар рақамои 977 44 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари сечкаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. сечка бошад дӯстон, якта анам хеле сечка бошад. нигоҳ кунед, нархша мебинед, ҳозир ҳайрон мешавед. 1998 сол мебошад. танҳо бензин хеле ҳаракат мекунад. мошин чиста молодёжный ходагай. моторобъём 2.3, коробкаш автоматикаи ҳолаташ беҳтарин. мошин бе ягон камбудӣ. мотор, коробка ходовой 100%, электропакет, кондитсионер кор мекунад. тонировка яксола пурра ҳуҷҷат дорад. мақсад ки дӯстони азиз, 4 баллони пачка чашкош барои надоранд. коробкаш автоматикаи мошин кор мешавад, ҳолаташ беҳтарин ва қарор дорад дар Душанбе. нархи мошина 105 000 сомон мега. маромад дар рақамҳои рӯйхонда ҳатман метавонед дар тамос бороед. дӯстони азиз, инак дигари эълону маромад боз як дигар Mercedes сечкаи легенда гуфтем. 2000 сол моторобъём Д, коробкаш механикаи
сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунанд. Мошини гуфтагӣ ки дар беҳтарин ҳолат мебошад. Мотор, коробка, қадаҳои 100%. Задни камера дорад. Лук ҳам дошта будааст. балон 65 пачка дар душанбе мебошад. Нархи мошин 73500. Яксола ҳуҷҷат дорад. Дар рақамҳои 889 99 95 87 қади ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо маромад Mercedes сечка объёмни 2000 сол, мотор объёми 1.8, коробкааш бошад механикаи светш беҳтарин тоза, мотор 1.8 гуфтем, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб нархша 65000 сомониш мега. به یگان کمبودی مرامد دوستان نفرانی که سیچکا خر باشد، سیچکا دوستان باشد، حتما در امی نوار یک تای لایک بزن. اگر کمی نوار 200 لایک گرفت حرکت میکنیم قسم دومی نوار سیچکا را با خواست شما، یعنی که با درخواست شما یک نوار سیچکا را برای شما باز پیشکش کنیم. لایک را پابرس که بزنید دوستان عزیز، زنده و سر بلند باشید. دوستانی عزیز، اینک دیگر ایلون و مرامت باز یک توی دیگر سیچکای فروشی 1997 سال می باشد. موتور ابیوم 2 لیتر، коробкаш механикаи сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. ماشین گفتگی دوستانی عزیز در حالت خوبی تکنیکی می باشد که موتور، коробка خداوی 100%، коробкаш مکانیک حالتش خوب و در دوشنبه قرار دارد. نرخ ماشین باشد 56000 سوم میگه. نفرانی که بالچکی مرسدس باشند دوستان، مقصد با نرخ دسترس گفته است باشند، مرما 97 سال با نرخ 56 در حال فروخته می شود. رقم‌های واتساپ دستی مونده حتما با میراخ مراجعه کنید و از نام یوتیوب ما ارزان تیجه سلام رسونید. دوستان عزیز، باز یک توی دیگر هسته مرسدس لگندا سیچکای ابیومنی 2000 سال، موتور ابیوم 124، коробкаш автоматикай، сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагӣ дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 79000 сомониш мега. мотор, коробка ходовой 100%, номерои мошин 9797, подарка, тонировка, ҳуҷҷат, утилизация кардагӣ тайёр. мошин хулоса دوستان عزیز به یگان کمبودی кондиционер کار میکنه 9797 номерош подарка, коробкаш автоматик гуфтем, ана ҳолаташ хуб, кондиционер кор мекунад. 4 та балони пачка дар рақам 101 43 22 11 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари сечкаро аз худашон дастрас намоед. دوستان عزیز، اینک دیگر ایلون ما مرسدس W190 است، سالش 1990 90 ساله، سوزشوریش دیزل، موتور ابیوم 1.10، کراسکاش سفید، коробкаш бошад механикай. ماشین گفتگی در حالت خوبی تکنیکی می باشد. نخدو زوالین می شود، یعنی که در حالت کوریای سروشنا مبلغ لازم شده با نرخ 24000 سومانی فروخته می شود. در رقم‌های 800 08 00 90 خیلی حتما با همین رقم‌ها در تماس باشید و معلومات انیق‌تر مرسدس را از خود باشون دسترس نمایید. از نام یوتیوب ما ارزان تیجه میتونید سلام رسونید. دوستان عزیز، این آخرین اعلان است مرسدس سیچکای پرستوی سالش 1994، موتور ابیوم 1.8، коробкаш механикай، сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. ماشین گفتگی در حالت خوبی تکنیکی می باشد. قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 27500 میگه. نفرانی که دوستان عزیز مقصد اوستا باشد، مرما 94 سال، تنها کراسکا طلب است. کوزوفش کار دارد در رقم 071 55 54 54 حتما به همین رقم میتونید مراجعه کنید و معلومات انیق‌تر مرسدس را از خود باشون پرسان شوید.
دوستان عزیز رحمت برای دستگیرتان نوار امروزه ما با انجام رسید. نفرانی که لایک ها جخیدگی نباشند خواهش می‌کنم لایک ها را بزنید و در کانال ارزان تج پادپیس کنید، چون که هر روز از نرخ نوای ماشین فروشی باخبر میشوید. برای رکلام کردن در واتساپ 911 32 43 44 میتونید به همین رقم ها در تماس باشید. خداوند نگهبانتون باشد.